İsenlerdenisiz, arılardanisiz, karindeşler, gelgen konaklar, kadirli dostlar. Birinchi Kurashin davlat folklor ansambli sizni o'zining birinchi yubileyida 5 yoshlik bayramida qarşılaydi. Alkışlar. Şu olaydan hürmetli tamaşaçılar, kollektivda bu günlerde distelegen tebriklevler kabul etti. Kadir Hüseyin'de tebriklev için sözde Tataristan Respublikası Medeniyet Ministri Ayrat Minimullah oğlu Sibgatullin sahneye rahim edip çağırırız. Hayırlı geç, hürmetli tomoshabinlar. Bunday motor konsertni bo'lib o'tayotgan xalqlik tezgina o'zimizning pulaklarimizni grantlarni berib, sahnadan tushirib, sahnada yonidan bizning barmancha ansamblimizning konserti davom etib tuyasım kelar. Men Alloh tilayim, o'ngishlar 5 yoshlik bola o'sha sahnada bek motor qiladi, bek motor ishlaydi, bek motor konsertimizni ko'rsatadi, bek motor yuzini ko'rsatadi. Menga kelganda men bugun Tatariston Respublikasining madaniyatin birmanchilik ansamblidan boshqa ko'ra olmayman. Chunki u o'zining o'rnini topdi, u o'zining o'rnini o'zi yasadi, ham ular har kunni bizni shohlantirib tursinlar. Bizga kelganda madaniyat bizga biz ularga har vaqtni o'zimizning yoqdi yuzimizni nechik bo'lishimiz, shulay bo'lishga tirishdik. O'ylayman, ularga o'ngishlar ham o'ngishlar. Ularni bugun bilan Tatariston, ularni bugun bilan Rossiya ülkelari, ondan boshqa ham chet ellarda tog'lab bilib ishonib qolasim keladi. O'ngishlar, sizga bek rahmat kelgani uchun, chunki sizning keluv sahnaga berib turajili, sizning jilozmanda kelib turadi. Ularga shunday she'rlarga yengilroq. Topyoqlar davlatlar. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligi maqtov granti bilan Kurashlarning urug'-odatlarini saqlashga ham o'stirga zo'r ulush kiritgan uchun Tatariston Respublikasi Barmanchi Kurashlarning davlat folklor ansambli orkestri artisti Ozod Domirova Hamidulin bo'laklanadi. Sahnaga Yelena Mikhailova qizi Grigorieva chaqiriladi. Maqtov granti bilan Snejana Grigoriy qizi Abramova bo'laklanadi. Sahnaga Elvira Vatif qizi Kamalova chaqiriladi. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligi maqtov granti bilan Oksana Gennadiy qizi Dmitriyeva bo'laklanadi. Sahnaga Liana Vitaliy qizi Mironova chaqiriladi.
Мәдәният казанышлары өчен билгелесе белән Эрни Чавлинов Зулаевич бүләкләнә. Алкышлар дуслар. Ансамблебезнең оркестр җитәкчесе. Изге теләкләр белән. Алкышлар бердә сүнмәй дуслар. Рәхмәт. Безгезгә аерылуыбыз бик зур рәхмәт. Киләсе килгәндә тагын да күбрәк бүләкләр белән килергә язсын. Бәрмәнчек ансамбле үзенең эшчәнлеген Татарстан Республикасы Керәшеннәр җәмгыяте инициативасы белән Мәдәният министрлыгыбыз ярдәмендә 2008 елның 11 февралендә башлап җибәрде. Шушы кыска вакыт эчендә коллектив 100-гә якын программа эшләп, тамашачылар хозурына тәкъдим итә. Алтын майдан дөнья халыклары мәдәнияте халыкара фестивале лауреаты булырга да өлгерә. Инде бүген юбилей программабызда күңелләрегезгә хуш килер дигән чатышта калабыз. Сәхнәбез түрендә ансамблебезнең оркестры шаулы уен кораллары белән дәвам итә. Кадерле кунагыбыз Татарстан Республикасы Керәшеннәренең иҗтимагый оешмасы рәисе, Ак Барс холдингының генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Иван Михайлович Егоровны сәхнәгә чакырабыз. Хәерле кич, кадерле тамашачылар, кунаклар. 5 ел азда түгел, күптә түгел, шулай да матур түгәрәк жатыр. Хөрмәтле әзәнчекләр, 5 яшькә булсагыз да, 5 яшькә булсагыз да,
Уже сіз дүнияға танылып, үлдірдіңіз. Өзіңіздің yüzüгіз, өзіңіздің түсігіз не бұлдырдыңыз? Шулай болғаш, сізге барлық ішлеріңізде де біштіліктер генә енді болсын. Біштілігі әңшілер генә болсын. Сіз білген бірден бір-біріз өтен ансамбль жоқ. Шулай дәулетнеке бар алла көп. Міне біздің үшін бірден бір ижади коллектив. Ол күннен күн яңараға тиіш, байырға тиіш. Шуға көрі біз республика Крашеннар ишмасысынан 500 000 сумлық сертификат тапшырамыз. Сертификат доллардан ансамбльдің директоры шақырды Артур Поляков, рахмет дейміз. Үсіш, жаңарыш, оңышылар сізге. Директор кәдімді бүгін. Қадірлі достар, рахмет хаты берілі Бәрменшік дәулет фольклор ансамблына һәм рахмет хатын алырға ансамбльдің сәнғат жетекшісі, Татарстанның от қазанған артисті Эльвира Кашапова шықты. Барлық алқышлар сіздің құрметке, бүгін сізді юбилей 5 яшьлік юбилейіңіз. Dostlar, рахмет менен келгеніңіз үшін. Алдағы ел ұзықлар айында, Ямайлар келіп кете. Ямайлар да барыңызға да якынлашып келуші. Ямайлар. Достарым. Рахмет жол жүзігізге бек зор рахмет, Алланың рахметтері яусын. Менә Марина, сен беләсеңме? Тау псиләре шыққан вақытны Крашеннар Бәрменшік атнасы деп атай. Пасхаға бұратына қалар вақытны мәжүсилік шұрыннан бәйрәм етіп келгеннәр. Бәрменшік тол пісие үйні албастылардан, түрлі әфетлерден соқлай деп шатқанlar. Шуңа күрә әлі дә еш бұтақларының кисіп алып қайтып, суғы шешеге отырту ғадәті бар. Әлі-әлектен Бәрменшік атнасы вақытында Крашеннар бір-бірсіне бары тек иң жылы тілеклерін әйткенләр. Менә шундый матур шигъри юллар да булган. Эй Бәрменшік, Бәрменшік, бұл син безгә бер көнчек. Бәләләрдән яклаушы, шир зәхмәттән саклаушы. Кайгыларына бурушы, бәхет биреп торучы. Кагыл син мал туарга, зурларга, балаларга, шатлык булып кер өйгә, тынычлык бит күңелгә. Кечкенәләр зур үссен, әби бабайны күрсен, булсын бәхетле туйлар, тусын кызлар һәм уллар. Эй Бәрменшік, Бәрменшік, бул син изге бер көнчек.